Kaflim Baby John bala agda uvarun dhawan bala direct da ukalis kalahiar betjran haba pen Asia ki cinema hapo India bat keleng kaperthai namar kam syam layat yau kumbala kami lenti. Kajing bom nyat yau kaflim Baby John kalak bandai baki patba kinang depet ya kaflim Pushpa 2 bala agda u alu Arjun bat Rashmika Mandana kat hadu bakaladon kajing nyak breu hajala Telangana hasngi sedang pen hakasan tarik menta ubnai no pra arajar aphausau. Kaflim Baby John kelas dang pen patba hak arpsan tarik menta ubnai no pra arajar aphausau haka jingmang penlut hadu shispa prapo klur tingka ada po shita yau kadang kamai arpu klur tingka. Kat ba kaflim Pushpa 2 hakini kilai ta yau kala kamai hadu arajar klur tingka kebalambang penlut hadu saus pa klur tingka kajing yau kaflim Pushpa 2 kadai namar hakasan tarik menta ubnai no pra kawe kalong kami kala klat namar kajing kini Bandung Syah Cinema banpet ya kene kaflim berukun sendrang jongka ulaman sau. Kajing klat kene kalong kami kala penlong iki pulit ban kem yu alu Arjun ubadai uting shop namar kajing syak kan no badai nama jong une uting shop bakala bun kajing kini Bandung hapuak kate ke cinema. Ladaya nujor ke film Pushpa 2 kadang kamai hadu khat ar kelur hakasi ka ba ar posau kat ba ka film Baby John kadang kamai tang khat we kelur hakasi sedang. Kajing hiar ka film Baby John kadai namar ki patba kidang snobang haba kidang sudah pet ya ka film Pushpa 2 ka badai ka film ka ba pen ikum no ban shalan tu ya kiding.